Yo, greetings to the world here. This is okay, Rasmussen talking. I'm back again with another informative information. Yeah, it's an informative information. Yeah, so I'm going to do this word informative. Informative of the yeah, the zwithu zwine zwivha zwi khou ni limuisa ndiri ndi nḓivho ine ivha yo faredza nḓivho nnzhi informative yeah ndi mafhungo ono vho faredza u limuisa hunzhi yeah ngeno information hu information so ndo zwi pfufhisa ndi tshi khou pusha reaction ya track heinoni ya Embrace Music Beats, man. Yeah, we have a future but only prefix na cash flow. Ndo dizwi amba pala already ndi data ngwe visual inenda ko do ndi vhudze vhathu uri ndi tshikomba nga melody ndi bini ngori hafha ndo fhedza ndi khou zwi amba uri Two-Fab Music so far ndi vhona ungari is the king of melodical or melodically Two-Fab is the best. So melody kha vhathu vhane ani na nḓivho ya uri melody ndi mini ri tshi khou amba kha muzika. Melody zwi vha hezwiḽa zwithu zwine ivha sound heiḽa ine namusi havha huna muthu ane a khou lingedza u imba nga iṅwe nḓila ndi ḓo to amba uri hai hoyu muthu u khou imba sa mugede atari. So sa tsumbo vhunzhi ha huna iṅwe track ya arali tshi khou thoma kha national level huna iṅwe track ya umthanga wo feature kha intaba ya Dubai huna luṅwe luimbo no festival if not mistaken lo ya ḓo lu bvisa vhunzhi vhathu vha khou amba uri no u khou sounda sa u khou ṱoḓa u ḓita si java ni khou zwi vhona. So that issue ya uri ni u khou ṱoḓa thoma u ḓita si java ndi zwone zwine ra zwi vhidza uri ni mini ndi melody ngori ni huna muzika wa si java huna zwine wo dzulisa zwone hune na musi u sa khou imbiwa ngaye ni pfha ungari ni u khou imbiwa ngaye hanefho kha national level futhi kana kha international level. That's why zwino ra ri na dandetande ḽa muthu ono nga vho mbizanyi Joga Smith ndi muṅwe mufumakadzi ane ori u bvisa iṅwe track zwino I think a zwi na vhege nga u tou vha zwino i visual i ḓo dzula henefha mara ndi khou record hezwi zwi sina vhege nthihi zwo itea havha khou amba upfi ndi ri ni hola musadzi o dzhia not rhythm o dzhia melody wa luimbo lwa Heavy K, you know. And if you go and listen to that song ndi ḓiro zwi for ni huna ku composele kune ku to kokotolo na kwa Heavy K. So ndi tshi khou vhuya kha ḽori melody ndi mini melody u kwama zwithu zwine ndi u kwama zwithu zwine itwa melody ḽiṅwe dzina ndi upfi tune, right, zwine zwi kwama pitch huna high na low atari zwa dovha zwa kwama na tshithu inoitwa duration how long do you sing that part and how short do you sing that part zwine nga ḽiṅwe dzina ri dovha ra zwi vhidza uri ndi rhythm. So melody na thetshelesa music wa Black Diamond una melody wa Maskandi mara in a format of mini wo vhuya tsini. That's why na kha mixtape hoyu mixtape hoyu wa zwino wo fhelaho wa TN khala track enda ḓita kha yo reaction fini freestyle hovha na Grizzle hola. If you go and listen to that if you go and listen to that reaction ichito thoma phalani or mean iwe sound ye wa danayo sound ya Globe Media and sound ya Globe Media sound ine wo danayo after uchi release album inofi out ya Chilamba awuna muthu ono ḓaho nayo. So Two-Fab Music yabo Fizi bo Vicious Miss Two-Fab na ene muna cash flow huna ola melody une ndro for hoyu una bu Two-Fab nga ngomu. So unineya tsumbo ndo ḓi amba uri ni zwi kwama pitch low pitch na high pitch na duration ine na imba nga it's like happy birthday to you actually okay happy birthday to you no actually ku better than a concept in okay happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you ni aswere ku imba nga happy birthday to you mara ndabe ndari happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you zwi khou ḓi imba zwithu zwithihi mara a zwi na melody
mara nda vhuya thi thoma uri happy birthday to you, happy birthday to you, like hela you ndi ri ni for ina low pitch, ya ri zwi vhidza low pitch ngori i khou to you, ngeno ri tshi thoma ri he, like he you, you know. So like I'm failing to put them or to articulate this information in a better way, but I hope you know what I mean. So zvakumbudza chifhinga cha musi ndi tshi kha ḓi dzhena University of Venḓa hu na zwiṅwe zwinoitwa student fellowship une ra vho ri ra ri tshi vha ro ṱanganana sa ndi nga tou ndi ri sa mazioni, ya sa mazioni. So ya tshi nga ri arali i birthday ya muthihi wa miraḓo ya hanefhaḽa, happy birthday ni ra tshi nga imba ya tshi nga vha iḽa yo ri ni not happy birthday to you, happy birthday to you, like the way ni ro ḓowela ngayo, ra ri tshi ri ni happy birthday to you, woo, happy birthday to you, woo, happy birthday to you, happy birthday to you, kana ra ri happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy. So ni ya for ni heyo tune kana hoyo melody una vu zionist nga ngomu because ra ri tshi vha ri tshi khou dzhia tune ya iṅwe track ino ri ni mavaledi papa like heyo tshipiḓa tshe nda ḓo tshi hamafho arali ni tshi ḓivha uri imbo ni ḓo zwi ḓivha uri ni hu imbiwa upfhi mini. So ndi zwone zwine nda khou ḓo khwaṱhisedza uri ni melody u tea u vha different, kana tshithu tshi no pfhi melody ndi tshithu tsho dzulisa vhala zwi khou tsho nṱuṱuwedza ndi tsho ri ni pfhesesa uri ni hafhaḽani kha iḽa reaction ndi tshi ri ni Two-Fab is the king of melody, like hu na zwithu zwine ndi ro zwi pfha uri ni heyi sound ndi sound ya ugede. So Two-Fab music, I'm quite sure there are a lot of people vhane vha na melody i re right nga maanḓa. So ndi khou ḓo ndi sumbedza uri ni ndi tshi ita reaction tshiṅwe tshifhinga ndi vha ndi sa khou zida maipfhi fhedzi, hu na zwithu zwinzhi nga maanḓa, beat, kuṋemele kwa beat na mini, hu tou vha uri ni ndo tou pfhesesa uri ndi khou tea u ita visual ya thungo ine ḓo vha i khou vhudza vhathu nga ha melody uri ri tshi khou amba nga melody ndi mini. Ndi heiḽa sound ine ndi yone ine i amba uri hoyu muthu hoyu ndi muzika wawe, you know what I mean. So nda khou ḓo ri ndo pfhesesa zwezwo. Please don't forget to comment, like, share and subscribe. This is okay, Rasmus and talking. Ndo ndo thoma ndi tshi ita visual ino ngeno ni nyeni ya vho ri tshipiko tshula ndi u limuisa vhathu. I'm going to do another one ine i ḓo vha i tshi khou ṱalutshedza tshithu tshiṅwe na tshiṅwe uri what's the difference between an EP, mixtape and album, because na hanefho ndi khou ḓi vhona ungari hu khou ḓi vha na nḓaḓo nyana kha vhathu. So ndi zwezwo nda ndi tshi khou ḓa ndi tshi pfhesesa zwone. Peace out, I'm out here.